facility telephone myself. Allahu Akbar, selesai je sudah je kerajo den kuah. Bisa lo gak perai kuah. Kuah badan lah dipantak rangi kuah lah merah-merah lah jali hitam pula ha. Keparak. Tapi bilo-bilo je duit yang nak keluar li parak pi ba aleh. Bersyukur je duit kuah mengeluh dia nak do berang lu Tuhan kadang kuah. Latihan sak tadi minum lah dulu. Labih lo minum kulit abang lah kuah. Labih lo Ya Allah Tuhan. Bilo dan lah keluar dari parak ke parak, gilo dari rumah ke parak, gilo biarlah. Pi biarlah ke parak. Pada malala aja dan pi hari kuah. Ataca lan ciri, kuah bau dek lan ciri mau orang bagunjang jo jangan ambek doso jo dan ya. Ndek ko tumben sen kuah. No tumben sen nak babunyi ya telefon biasa kuah dan aku kuah babunyi kuah seketek sen ndak si Mira bala nak telefon dan. Panjang boy pajak kuah. Paling si Mira ko den jawe dengan elok-elok dia. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yo. Nicip ko. Akau Mira. Ya den ko bala. Kau salah lo kau kuah. Den jawe kau lembut-lembut den mengicik kuah salah hari kau mari Arya den keluar lo tumbuang ni kau salah hari kau. Hari kau lai. Ada ingin lembut lo den mengicik kau le bala. Kau nya kau dengar kan. Hari kau le bala. Ha? Sia juo le Mira. Ada nama lu pacah lu tak dia memikirkan kau le sia dan kau kekadukan lai. Sia situm petang. Mangaja baja tu lai. Ada yang kini lah berusaha lu ni kau mengicik elok indak ngalajek dia mengicik ke kau le mangaja lai situm tu aja di nyolai. Manga baja tu. Masa sompitan nah. Manga ada ni sosoknya kau. Di panganya kiciknya ada memburuk-burukan kau. Nak ada apa buruk tentang kau tu ada nak ngicik kau tu kan ada jaleh nan yo saya jadi majak kau nak do dia mengicik je situm tu nak pernah dia ngicik do ada ngicik dengan kau tu ka supiak ka supiak je sinur majak kau nang kailok kau nya tolong kau sama tiga dengan situm tu lah pajak tu dan rameh jo muncang itu tu buka pandai nya sosok pitanai duitnya tu indak senang hatinya dan apa nak indak senang hati ka den dah pajak tu si bala tu situm tu tolong kau sama tiga lah yo nak jaleh den dah. Dan tanyon salero pajak kuah. Tolong antok kau ya. Mana telepon aja situ. Tolong kau antok. Kau sama tigon capek. Ada tunggu santa. Alah. Suak pajak situ. Halo. Akau tum. Yo ada ni chip kau. Apa nak kau suang-suang ke si Mira bala kau manga kau. Tu kau suang-suang dan nyinyo. Bilo den paburu-buruan si Mira tu. Bilo den. Dan ni kitchen tentang si Mira tu na yo saya majainya nya manga kau na seso. Indak senang hati kau turik den ke rumah den kau lindak ke pamparalu di mana kau tunggu den bala. Ijan bagak di belakang muncung tu bala. Aku sampai tanah den si Mira kau. Si Mira kau jale kau lah den ngak badiak kau. Ndak taluk kau sampai tanah donya apa-apa nan di luar tu nya dikicek ka den sadalahnya. Ijan nang kakau kawan deh. Rumah tanggo je lakinya gay je indak baku sadalahnya dilaporkan ka den. Ndak taluk kau sampai tanah nan den si Mira kau dah. Di mana kau kini cik den? Dah jaleh di den dah. Aku baru berkawan si Mira lah pandai kau masuk-masuk ada si Mira kau supaya pacak indak taluk dia suang kau dah jaleh di kau dah. Ndak jaleh di kau dah kau di mana kini padan den rameh muncung tu kau di mana kau kini? Ndak jaleh dah kamari kau capek. Kelindak den turui kau. Iyo ndak jaleh de dando kama kau di ma kau kini bala. Indak itu karajo kau. Aku kalau nak sadang kau jaden ya, nak senang hati kau jaden. Ancak kau tamui den lai. Di mana kau tunggu? Kau tunggu situ beko de mana mang kapalo kau tanah kau kuah. Mana imbo si Mira tu Si Mira banyak mengicen ka den. Tu banyak sama tiga nampak di kau terangar kau. Ndak itu si Mira tu Asal sampai tanah kau bala. Seso sei duit kau. Manga kau. Alah. Dah jale do, beko santale mandi dan dulu pulang parak kau den turi kau le terang hari kau tutum. Yo rancak je lah muka tum. Beko den lagi ujungnya tumbuang kau nak sakit seti kau kaden. Barasian hati kau, barasian utak kau, barasian jiwa kau bala lah. Kau matian lah dia kau icek si Mira kau. Alah, oi Mira, kamadi kau. Kau tunggu den di rumah kau den turi situm tu beko ya. Pandai-pandai bagak-bagak di belakangnya dia nak do ada kalau nak senang hati den turi ke rumah nak perlu di belakang cek di terang hari kau tu. Lah assalamualaikum.
Lai-lai sa pangananya din kalau mati ko nak den rame muncang situng buang bala tu sila indah. Bala pa ja tu pandai mas masong pitan lah urang makau.